Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni inshuti yanyu Pastor Munezero. Niyumvisemo kubaganiriza ijambo ry'Imana, ariko ijambo rirebana n'abageze kure, abo intambara zigejeje kure, abo ibigeragezo bigejeje kure, abo amakuba agejeje kure. Nje kubaganiriza ko Imana ibasha kuvuguruza ako kanya iby'umwanzi yari yagupangiye. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yona ibice 3 umurongo w'10, haravuze ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Hanyuma turasoma Luka ibice 7 umurongo w'14, Luka ibice 7 naho umurongo w'14. Ni amagambo y'Imana meza ahumuriza abababaye. 14 haravuga ngo yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Aya magambo abiri ntabwo nize ikinyarwanda cyane, ariko ijambo rimwe nzanye ni kubageze kure ko bashobora gutakambira Imana ikigarura, igakora ibintu bibiri. Icyambere ikigarura, kabiri ikavuguruza n'ibyo umwanzi yari yapanze bitewe n'uko bagaragaye mu maso y'Imana. Rero izina nani Pastor Munezero, ndi umugabo ndubatse nk'uko mubibona, mfite urubyaro, ariko uyu mwanya wa none nifuje kubaganiza aya magambo, ngarura abari bagiye kwiyahura, ngarura abari bagiye kwita mu migezi, ngarura nk'abari bagiye gukora divorce, ngarura abarembejwe n'uburwayi, mpumuriza abarembejwe, abafite imvune zo mu mutima. Ndikubabwira ko mu ijuru hari Imana yigarura. Ni Imana yigarura, ishakira ikugejeje kure, ariko hari uko wagaragara ikigarura. Ishake ibe yaragukatiye zero, ariko hari uko wagaragara Imana igahita igira ite yigarura. Ishake ibe yaravuze ko uzapfa udahetse, ariko hari ukuntu wagaragara ikabirigaruye. Bashake ibe baravuze ko uzapfa utikanuye ntayimbwa, ariko ndi kuvuga Imana yigarura. Nta bindi mvuga. Iyi minota 10 cyangwa 15 mfashe ndi kubaganiriza ko mu ijuru no mu Rwanda dufite Imana yigarura. Imana ivuga bikaba yategeka bikakorwa. Ibantumyeho ngo mbaganirize ngo ni Imana ireba imirimo myiza, ni Imana ireba abantu bigaruye bakareka ibibi, maze nayo ikigarura ikareka ikibi yari n'ibyago yari irateza umuntu. Imana ishimwe, Imana yakwicyubahiro. Urakoze mwana, Imana ishimwe cyane. Yemwe bagenzi, aho wicaye kuri vora ushobora kwigarura nayo ikigarura. Aho uri mu murimo uhinga, Imana irigarura. Aho uri ku ishuri, ni Imana yigarura. Aho uri mu kazi, ni Imana yigarura. Aho uri mu gisirikari, ndi kuvuga Imana yigarura. Ushakire waraguye muri byinshi, ndi kuganiriza abantu baguye bagasaya mu byaha. Ushaka ube warasambanye inshuro 1000, ndi kuvuga Imana yigarura. Iyo nawe wigaruye, ushaka ugeze kure mu minota mike dusigaranye, ndi kuvuga Imana yigarura. Icya kabiri ikavuguruza n'ibyo umwanzi yari yagutanzeho. Ntiyigarura, irigarura. Icya mbere ikareka ibyago yari iraguteza. Icya kabiri irigarura ikavuguruza ibyo umwanzi yari yagupangiye. Nshuti zanjye rero, twere guheranwa n'amajune n'amakuba. Ndabizi ko ugeze kure, ugeze ku bwaburembe, ushigaje gato ugapfa, ariko nje ndavuga Yesu wavuguruje n'iby'urupfu rwakoze. Icya mbere ivuguruza ibyo abantu bakoze, kabiri ikavuguruza ibyo abadayimoni bakoze, gatatu ikavuguruza n'iby'urupfu rwakoze. Ibyo ni ibintu bidashobora gukorwa n'abantu. Niyo mpamvu mbahamagaye. Abantu babikora rimwe ntibabikora kabiri. Niyo mpamvu mbahamagaye mbaganiriza ngo
ihanagura amarira yose ufite mu maso yawe, uyahanagure, ahasigaye uvuga uti ngiye gushaka iyi Mana Munezero abwiye. Iyi Mana ivuguruza iby'urupfu rwakoze, iyi Mana ivuguruza iby'abadayimoni bakoze, iyi Mana ivuguruza iby'abarozi bakoze, iyi Mana ivuguruza iby'abakonikoni bakoze. Ndakunezerewe mwana. Iyi Mana ivuguruza iby'abakugambanira bakoze, iyi Mana ivuguruza ibyo Farawo yakoze, iyi Mana ivuguruza ibyo Herode yakoze, iyi Mana ivuguruza ibyo Hamani yapanze, iyi Mana ivuguruza ibyo Abamoni bapanze, iyi Mana ivuguruza ibyo Abasiriya bateguye. Nimuyimpere icyubahiro, ni Imana ya Mana, turayisenga ikumva. Uyu mwanya nkuzaniye ijambo rivuga ngo ongera ugarukire Imana. Ni Imana yigarura, ni Imana yigarura, ni Imana. Ndaguhanuriye ngo muri uyu mwanya hari ibintu Imana ivuguruje. Uyu mwanya turimo tuganira hari ibivugurujwe n'Imana. Cyokora byari bikugeze kure, ariko ibivuguruza irahari. Cyokora byari bikugeze ku buce, ariko Imana ibivuguruza irahari. Wivuga ngo niko yabishatse, ni Imana yigarura. Wivuga ngo na mwana wacu niko yabaye, oya, iyo nyoko yasenze si iri gusenga, iyi ni Imana yigarura. Wivuga ngo nabonye abaturanyi babaye ko itandukanya wowe n'abaturanyi, wowe ururiwe. Wisengera mu kivunge, ntabwo gusenga si koperative, ntabwo ari asosiyasiyo, ahubwo gusenga n'umuntu ku giti. Imana ku giti cyawe ikuntumyeho ubyangu byemere. Aho igeze Zekiya dokerima detipakiyabo ivuguruza setinabisyo imediate, ibivuguruza ako kanya, kandi umwanzi wawe atabishaka. Ntabwo iraza mu mishyikirano n'abaguhiga, irabivuguruza bashaka badashaka. Yahuye n'abikoreye umupfu kurira amarira yamurenze. Iyo niyo mvuze Banyamerika munteze amatwi. Hari Imana ivuguruza n'ibitero by'ibyihebe, yemwe bantu, Abanyaziya, abari Burayi, abari za Mozambique, Zambia, Madagascar, abari za Nigeria, Kampala, Uburundi, mu Kibitoki, abari Kacyiru na Kicukiro. Ndavuga Imana abari za Nyabihu, yemwe bayobozi muyoboye uturere, ndabatangariza ko hari Imana ivuguruza ibyo umwanzi yagupangiye, igashigikira ibyo Imana yagupangiye. Iyo niyo ntangarije amahanga, ntabwo ibereyeho kuturoha. Urambwira uti bigeze kure, ibyo nibyo ishoboye nyine. Urambwira uti byarapfuye, ibyo nibyo yazuye ku mugore w'Inayini. Urambwira uti ni mu rwobo, aho niho yakuye Yozefu. Ivuguruza bamucukuye. Umugore w'umwami abeshera Yozefu, irabivuguruza. Bageze mu nzu y'imbohe, nabwo irabivuguruza. Yeremiya, Petero, ndavugana abantu, aja mu nzu y'imbohe. Imana yohereza amarayika ngo mvuguruje inzu y'imbohe. Isanga Sara yaracuze, iravuga ngo ndabivuguruje byara. Isanga Rusi ari guhumba inganagano, iravuga ngo mvuguruje aka kanya, ndabivuguruje wihumba, ahubwo shakira umwuru urugo. Isanga Esiteri atagira umugabo, iravuga ngo ndabivuguruje uzashaka umwana. Bateze ko hashakiye Vashiti. Imana iravuga ngo ndabivuguruje uko mbipanze, nuko naguhaye isezerano ko uzaba umwamikazi n'irisohoro. Hariya hepfo isanga bashinze igiti bagishingiye Moridekayi. Iravuga ngo mva Moridekayi, imanza zose baciye uko bazikase ndabivuguruje. Iwo bagishingiye ndabivuguruje, ntakijeho, ahubwo haje uwagishinze. Mbagire nde, isanga Sawuli ari ku ngoma yitwaye na rero ndabivuguruje Dawidi muhinde.
bya se wa Dawidi n'abandi n'abahanuzi benshi bafata imiryango baja kwimika Dawidi bamushyira mu ishyamba. Imusanga mu ishyamba iravuga ngo ibintu bakoze ngo barimika udahari, uwo barazana ngaja ndabivuguruza, bazane Shama irabivuguruza, bazana Aminadabu irabivuguruza, bazana Eliyabu irabivuguruza. Baravuga ngo agasigaye Hagati iravuga ntacyo bitwaye, ndi kuvuga Imana ivuguruza utunama wakorewe ikavuguruza, utunama bakwigiriye ikavuguruza n'utwakozwe n'abo bavukana, ikavuguruzwa n'utwakoreye mu ntabo twakozwe hirya kugira ngo udakomera. Yewe bantu mwize mushaka kuba bami, ndi kuvuga Imana ivuganye nanje ngo kwigarura kwayo no guhindukira kwayo no kureka inzira zanyu mbi byatera Imana kwigarura ikareka ibyago yari irabateza. Nganira n'igihugu cy'u Rwanda, nicyo mpamvu mubona dusatiye na 23 na 24 tuzagerayo. Mbibutse ko uyu mwanya wa none ndi mu mwuka wa gihanuzi uvuga ngo ab'Ininewe bigaruye, umwami arigarura, abamwungirije barigarura, ibiro birigarura. Iravuga ngo nari nabapangiye iminsi 40. Ndi kuvuga Imana ikuraho iminsi yari yaguhaye. Iyi Mana ishimwe kandi ishirwe hejuru kandi habwa icyubahiro ko muyumviye aho wicaye, aho wicaye mu gakinga, aho wicaye wumva kuri telefone, aho wicaye uri mu kazi, aho wicaye uri profeseri. Ndabizi warizi, ariko amasomo wize ntiyavuguruza ibyo abanzi bakugeneye. Rero dutangaje itangazo riturutse Siyoni riravuze ngo ishime, uririmbe, unezerwe, kuko Uwiteka Imana yohereje Yesu kuvuguruza. Ndabivuga ndi mu mwuka wa gihanuzi ko hari abantu bumvisha inkuru bazatelefona bakavuga ngo yarabivuguruje. Nkumva bitwa ba Jean Paul bavuze ngo hari ibyo yavuguruje, nkumva bitwa ba Peter bavuze ngo hari ibyo yavuguruje, nkumva bitwa ba Mama Fisi bavuze ngo nanjye hari ibyo yavuguruje, nkumva bitwa ba Rusi bavuze ngo hari ibyo yavuguruje, nkumva bitwa ba Esiteri bavuze ngo twasenze hari ibyo yavuguruje, nkumva ab'Ininewe bavuze ngo hari ibyo yavuguruje, nkumva abashumba bavuga ngo hari ibyo Imana yavuguruje, nkumva abasore bavuze ngo Imana yavuguruje ibihato, nkumva Mose avuze ngo Imana yavuguruje Farawo, nkumva Moridekayi yavuze ngo Imana yavuguruje Hamani, nkumva Yosefu avuga ngo Imana yavuguruje Herode, nkumva Munezero avuga ngo Imana yavuguruje abadayimoni. Uyu mwanya wa none nkumva umugore w'Inayini avuga ngo nari ngiye gushingura none Imana irabivuguruje. Turi mu mwuka kaduhamagare data. Icyo bagamije ni kimwe, mbahaye ingero zo muri Bibiliya ahantu Imana yavuguruje ibyavuzwe n'abakomeye, kuko ikomeye kubarusha irabivuguruza. Mbabwiye ahantu Imana yavuguruje abagiye gushingura irahagarikira mu nzira iravuga ngo ndi Imana ivuguruje. Iryo rimbi mwari mugiyemo ndabivuguruje, nasubire mu rugo akomeza amashuri etc. Sivarekeke ubu hariwe wese unteze amatwi atitaye ko barira bikurira, niba navuye mu rugo nasubiremo kuko hari Imana ivuguruje. Abazimu bari bagusenyeye, ndi kuvuga Imana ivuze uko mvuganye nawe. Yewe arigaruye bakareka inzira zombi, nanjye ndigaruye ndeka ibyago nari kubateza. Umva ibintu bitatu Imana ivuguruje. Ivuguruje abagome bakugose, ntabwo bazagera ku cyo bapanze. Umva ikintu cya kabiri ivuguruje abadayimoni n'imyuka mibi baguteza. Umva icya gatatu ivuguruje urupfu rwari kukujana vuba ngo rutunguranye. Ishimwe ko bivuguruje, intego ni ukuyigusha neza, tukareka inzira mbi nayo ikareka ibyago yabiraduteza. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kuri Imana ivuguruza. Wavuguruje abahambye Yesu, uramuzura arazamuka. Wavuguruje abashingiye Moridekayi igiti, ibyo biraba. Wavuguruje
abasize Daniyeli mu rwobo rw'intare, wavuguruje abasize Sadoruka mu itanura ry'umuriro, uvuguruza abari kugira ngo ntabaho. N'uyu mwanya uko wari ejo ni kukiri, vuguruza ibyo abanzi bapanze, uvuguruza ibyo bapangiye uriya muntu, ushigikira ibyo wamupangiye, ibyo bapanze ubikureho, ibyo upanze bigumeho. Nyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma aderese ni za zindi, ni 7866898232 cyangwa se 7888212031. Ni muhumure, Imana yacu ivuguruza ubushake bwose bw'abanzi ku mukozi we. Amen. Ikiraho yibutsa abantu gukora subscribe kugira ngo bakurikire ubutumwa bwawe kuri iyi channel. Ntivuga izina, uvuga uti kuri uru rubuga wibuke gukanda aho hasi, wivugire gutyo, wibuke gukanda rugo banga subscribe, bikunda kunanira abantu. Ngenda bifatika impamvu mbivugiyemo ibyo kuko nzi ko nijye ugiye. Turabashimiye cyane rero ko mwakiriye ubwo butumwa, ariko ntimubyumve gusa, ahubwo ndagira ngo muje mu mwuka wo kwizera n'ibyo ntavuze. Wizere ibiri hejuru y'ibyo mvuze, kuko sinje herezo ryo kwizera. Ndi umwana muto imbere yanyu, ariko utumwe n'Imana kubaganiriza ko umwanzi atazagera ku cyo yapanze, nureka inzira zawe mbi. Ibyo rero nubyumva urabugize neza. Hanyuma wibuke no gukanda aho hasi, kubera ko izi kamera zaratuvunye, zaraturuhije, nabwo uzabugize neza mwana wa mama. Ariko ni ubushake bwawe, ntabwo ari agahato. Cyokora numvisha umwuka nyongorera ko urahakanda. Murakoze, Imana ibahereze umugisha.